Lali aku kitabnya. Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala abai wa ummati wa dhurriyyati wa imanina min awsalin wa ala kullin wa sahbihi kullin ajmain wa tabi'ina tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan ila mu'alifatul kitab, syariatul kitab, wa syahina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan warzuqna al-thayyibah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa ulumihi wa umikum fid dharain amin. La anqala babut tanah innasi utawi iki ku bab nerangaken ngeleme pira-pira menungso, ngeleme pira-pira menungso al mayyiti ing atase mayit. An Anas radhiyallahu anhu, saking Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala dawu sapa Sayyidina Anas, marru lewatan sapa Anas, marru lewatan sapa Anas bi janazatin kelawan siji jenazah, wasnau nuli ngelem, wasnau nuli ngelem sapa Anas alaiha ing atase jenazah khairan ing kebagusan. Faqala nuli dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajabat mongko wajib apa jannah, wajabat mongko wajib apa jannah. Summa marru nuli lewatan sapa Anas bil ukhra kelawan jenazah kang liya, pasnau nuli ngelem sapa Anas alaiha ing atase mayit saron ing keoloan, keelean, keoloan. Faqala nuli dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajabat mewajib apa annaru neraka, wajib neraka. Faqala nuli dawu sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ma wajabat, ma iku apa wajabat wajib apa ma, apa yang wajib ya Rasulullah. Qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada utai iki mayit iku asnaitum muji sapa ngelem sapa sira kabeh alaihi ing atase mayit khairan ing kebagusan. Wajabat mongko wajib lahu maring mayit apa al jannatu surga. Wa hadalan utai iki mayit asani mayit kang nomor loro, asnaitum ngelem sapa sira kabeh alaihi ing atase mayit saran ing kaoloan. Wajabat mongko wajib lahu maring mayit apa annaru neraka. Antum utawi sira kabeh iku suhadaullahi pira-pira saksine Allah fil ardi ing dalam bumi, muttafaqun alaih.
Maka di Indonesia itu ada adat apa ya? Penyaksian ya. Waktu mau Waktu mau berangkat ke kuburan untuk ngubur mayit. Biasanya ya kalau minta tolong kesaksi aki si mayit bagus itu persaksian. Karena memang ada hadis sahih mengatakan kalau ada mayit kok ada manusia yang menyaksikannya, bersaksi bahwasannya dia baik, wajib surga. Begitu juga sebaliknya, kalau bersaksi buruk maka wajib neraka. Wa an Abi Mas'ud lan saking Abi Mas'ud, qala dawu sapa Abi Mas'ud, qadimtu teka sapa ingsun al Madinata ing Madinah. Wa fajalastu nuli lungguh sapa ingsun ila Umar bin Khattab, maring Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amarat mangko liwatan bihim kelawan nas apa janazatun janazah fa uthniya nuli ten elem ala sahibiha ing atase wong kang anduweni jenazah, maksudnya jenazahnya itu sendiri. Khairan ing kebagusan, faqala nuli dawu sapa Umar wajabat maka wajib surga, maksudnya ay jannah. Tsumma murra nuli dan liwati apa bijana apa bi ukhra kelawan jenazah kang liya fa usniya mongko den elem sallallahu alaihi wasallam alaihi ing atase sahibul jenazah ala sahibiha ing atase wong kang duwe jenazah, maksudnya jenazah itu sendiri. Khairan ing kebagusan, faqala lan dawu sapa Umar wajaban mong wajib tumamurrum nuli den liwataken apa bisalisati lawan jenazah kang nomor 3 fausnia nuliten lem alaihi ala sahibi yang ngatasi wong kang anduweni jenazah saron keoloan. Maqala nulitawu sapa Umar wajabat mongko wajib apa jannah apa anar. Qala ngucap sapa Abul Aswad fakultu, ini Abu Aswad ya. Ini Abu Aswad ini Abu As'ad Ad-Du'ali. Ini yang memberi titik ini ya. Di mushaf Al-Qur'an. Abu Aswad Ad-Du'ali, benar nih. Abu As'ad Ad-Du'ali. Dia ini punya apa jenenge? Punya apa jenenge wis. Punya ide untuk memberi titik di Al-Qur'an, di lafaz Al-Qur'an supaya mudah membacanya. Kalau dulu kan nggak ada titiknya. Ain itu nggak ada titiknya. Ain ghin sama, nggak ada titiknya. Ba, ta, sa sama semua, nggak ada titiknya. Nah, beliau ini yang memprakarsai ada titik. Abu Aswad Ad-Du'ali. Supaya mempermudah. Fakultu baka ucap sama ingsun famalan utai apa wajabat wajib apa mah ya Amirul Mukminin qala dawu sapa Umar bin Khattab kultu ngucap sapa ingsun kama
kama kaya perkara kala kang ngucap sapa nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mengatakan apa yang dikatakan oleh Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau dawuh ayyuma muslimin utai endine wong muslim sahida kang nyekseni lahu maring muslim sapa arbaatun wong papat bi khairin kelawan kebagusan adhalahu mongko manjingaken hu ing muslim sapa Allah al jannata ing surga. Fakulna mongko ngucap sapa kita wasalasatun kalau 3 ya Rasulullah wasalasatun telu qala dawu sama Nabi wasalasatun fakulna lu ngucap sapa wa isnani loro wong loro qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasnani kan mung loro sumalam nas'alhu nuli ora takok sapa kita hu ing Nabi anil wahidi saking wong siji rawahu Bukhari. Di suatu ketika Sayyidina Umar ini kedatangan tamu yaitu Abu Aswad Abu Ali. Pas tengah-tengah perjamuan tamu tadi lewat jenazah. Pas manusia waktu itu sahabat yang lain memuji dia. Sayyidina Umar bilang wajabat. Kemudian ada lagi yang lain jenazah. Kemudian si sahabat yang lain memujinya. Kata Sayyidina Umar wajabat. Dan ada yang ketiga ini lain dengan yang 1 dan 2. Sahabat semua bersaksi jelek. Ini yang cubuk deh. Kemudian beliau juga bilang wajabat. Tanya Abu Aswad, sampai ngapain bilang wajib? Apa maksudnya? Saya cuma ngomong sebagaimana Rasulullah SAW ngomong. Rasulullah pernah dawuh bahwa setiap Muslim yang disaksikan 4 orang bahwasannya dia baik, maka dia masuk surga. Tanya sahabat, kalau 3 taber, delok. Salah satu. 3 juga. Kalau 2 kata Rasulullah wa isnani 2 juga. Kita malu mau tanya 1 orang. Moncetong todus saya tanya. Rawahu Bukhari. Kata Sahibul Sarih wal babu tauqifun. Bab ini tidak bisa dikiaskan. La majala fihi lira'yi. Tidak ada ruang bagi akal dalamnya. Ya benar Rasulullah itu. Jadi disunahkan kalau ada mayit itu lewat atau sampai ketemu mayit, mendoakannya dan memuji dia kebaikan. Tapi ada larangan dari Rasulullah SAW, nggak boleh menjelek-jelekan si mayit. Kejelekannya nggak boleh disebutkan. Tapi gimana orang-orang ini? Kan dia bilang jelek-jelek, harusnya dia dosa. Kata Syarih gini, itu mungkin terjadi kepada 3 orang. Siapa itu? 1, orang kafir. 2, orang fasik. 3, mujahir bil maksiyah. Saya sudah pernah bilang, mujahir bil maksiyah. Mujahir itu orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Tak todus, Pak. Ngenom ya dan oreng, zina, tecet-teki, ini tak todus. Itu mujahir bil maksiyah. Bahaya ini, dosanya besar. Mujahir bil maksiyah. Kalau selain itu jangan menjelek-jelekan orang yang mati. Terus mati seakan. Babu fadliman utai iki kubab nerangkan keutamane wong mata kang mati lahu maring man sapa auladun sigor pira-pira anak sigor kang cilik. Jadi ada keutamaan bagi orang yang meninggal dan dia meninggalkan beberapa anak kecil yang belum balik.
An Anas radhiyallahu anhu qala dawu sayyidina Anas qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin ora ana utawi wong muslim yamutu mati sapa muslim lahu iku kadue muslim salah satun utawi wong telu lam yablughu kang ora sampai sapa salasa al khinsa ing ya balik, maksudnya balik. Ada apa namanya? Ada pendapat lain yang dimaksud hinsa adalah dunub, dosa. Orang 3 lelaki, 3 orang yang belum sampai ke dosa. Ya maksudnya belum dosa. Ya, maksudnya belum balik itu. Seneser sebenarnya binina. Iya, kalau anak-anak kecil. Iya benar. Yang jelas kan nanggung ya, anak-anaknya. Wa an Abi Hurairah sangi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ta'u sawa Abi Hurairah qala ta'u sawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu ora mati li ahadin maring salah sijine wong min muslimin saking pira-pira muslimin saking pira-pira muslim salah satu wong telu minal walad saking bocah la tamasuhu ora ndemokhu ing ahad annara ing neraka apa annaru geni neraka illa takhillatal qasam kejaba kadare lewatane sumpah. Apa tahillatul qasam ni? Muttafaqun alaih. Dijelaskan wa tahillatul qasam lan utawi tahillatul qasam iku qaulullah taala dawuh Allah taala wa in kuntum lan ora ana saking sira kabeh iku saking sira kabeh illa wariduha kejaba nglewati neraka wal wurud lan utawi maksudnya wurud wal wurud lan utawi wurud huwa ya wurud iku al uburu lewat alat sirat ing atase dalan itu siratul mustaqim wa huwa lan utawi sirat iku jisrun jembatan mansubun kang dan tegakaken ala dhahri jahannam ing atase dhuwure jahannam afana muga-muga nyelametaken kita ing kita sapa Allah si Allah minha saking jahannam. Dalam Al-Qur'an disebutkan tidaklah kalian kecuali pasti lewat neraka. Loh, kok iso? Gitu. Lewat apa namanya? Siratul mustaqim yang adanya di atas neraka. La yamut li ahadin ini ya. Saya salah baca ini. Jadi yang dimaksud ini yang mati bukan si muslim. Yang mati itu anaknya. Mamin muslim yamutu lahu salah satun lam yablul hinsa. Tidaklah seorang mati darinya 3 orang anak. Ini kebalik nih. Saya maksud saya materi anan. Mun beda orang mak kepatenan anan sampai 3 kali. Maka pasti masuk surga. Beda saya kepaten sampai 3. Ada kan
Paling Madura biasa. Paling kayaan paling sering kan ya. Madura paling sering. Setahu saya anak mate. Sebolo mate, lema, mate telur. Iya ya. Iya. Ini kanca kita sama Makrab itu. Punya dah. Mati nero. Ini kalau mati 3 ini. Sampai mati sebini. Terus tanjana. Endi? Siapa? Siapa? Marum dia anak medukan. 2 kan anak? Iya si marhum. Si mati punya lagi ya. Telok. Apakah harus 3 ya? Terus ya, ada. Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abi Sa'id ja'at qasab imratun wadon ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat nuli ngucap sapa imra'ah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Zaba budalan sapa rijalu pira-pira lanang bihadisihi kelawan gawa hadis kelawan gawa hadis sira panjenengan fat'al mongko dadi ana lana maring kita min nafsika saking awake panjenengan yauman ing dalam siji dina naktika nekani sapa kita ka ing panjenengan fihi ing dalam yaum naktika nekani sapa kita ka ing panjenengan fihi ing dalam hadin fihi ing dalam yaum tu'allimuna mulang sapa panjenengan na ing kita mimma setengah sange perkara Allah maka kang ngajari kang mulang ka ing panjenengan Allah maka kang mulang sapa ing panjenengan sapa Allah si Allah. Jadi ada seorang perempuan iri kepada orang yang laki man. Ya Rasulullah nyaman rek laki iki mereka bawa hadis-hadis panjenengan karena norok ngaji. Nah, kita gimana perempuan nih? Kata seorang perempuan. Akhirnya minta, ya Rasulullah, buatlah kami 1 hari aja untuk kami bisa belajar ajunan. Ilmu saya ajarin oleh Allah kepada ajunan, ya Rasulullah. Saya bini deh. Sehari be. Qala ada Rasulullah sallam. Istami'na kumpulo sapa sira kabeh. Kumpulo sapa sira kabeh wadon ini. Yauma kada ing dalam dina kini, pakadalan mengkini. Jadi akhirnya Rasulullah membuatkan 1 hari untuk mempelajari perempuan-perempuan khusus. Nanti dinare mun beda kauman bini itu lepanjan bener harusnya beda taklim mah. Cek kalau kompol-kompol arisan meloloh harus beda taklim. Fajtama'na nuli kumpul sapa an-nisa fa'atahunna nuli nekani hunna ing an-nisa sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mongko ngajari sapa Nabi hunna ing nisa mimma sanging perkara allamahu kang ngajari hu ing ma sapa hu ing Kanjeng Nabi sapa Allah Gusti Allah tumakala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi
mamin kunna ora ono iku setengah saking sira kabeh maksudnya wadon min imraatin utawi siji wong wadon tuqaddimu dinginake sapa imraah salatatan ing wong telu minal walati saking anak illa kanu kejaba ana sapa salasa laha maring imraah iku hijaban dadi aling-aling minan nari saking neraka pisang. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang perempuan anaknya 3 orang mati kecuali mereka akan menjadi hijab dia nanti di akhirat dari neraka. Nyaman berarti. Faqalat si perempuan naber telok ya Rasulullah anak gule karo 2. Faqalat nuli dawuh sapa imraah wong wadon wasnata ini 2 orang. Faqala Rasulullah SAW wa isnata ini lan loro mutawakil 2 iya. Kalau 2 gimana? Iya 2 bisa. Cuma ada sesetong. Ada sesetong. Masih tong enggak mah? Ingat dia pernah kena marsuki re. 1. Ternyata yang tanya ini namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Sayyidina Anas bin Malik. Ini terkenal cerdas ya. Ummu Sulaim. Beliau ini cerdas. Respect. Aktif. Bertanya. Waktu Rasulullah SAW itu baru datang ke Madinah, semua orang di Madinah itu memberi hadiah Rasulullah SAW. Ummu Sulaim ini tidak punya apa-apa. Kalau di anak sitong namanya Anas. Kiba anak dia, kiba ke Rasulullah. Ya Rasulullah, semua orang ngasih hadiah, saya tidak bisa memberi hadiah. Ini anak saya nikah, ya dagi ke panjenengan dadi khodim ajunan. Pon sorot man kak man sorot anak uli nikah. Dadi khodim ajunan. Benter Ummu Sulaim. Akhir dengan itu keluarga Ummu Sulaim sama Anas nih paling dekatnya keluarga dengan Rasulullah SAW. Paling semak. Sayyidina Anas benarena bareng Rasulullah SAW. Baru kan naik ke pon kibo kebe anak khadim ajunan surah khadim ajunan. Neka ulama tak bengal ya mau komen ndak mau mensetong sebagai 2 roh ulama tak bengal mau komen karena Rasulullah SAW pas sahabat tak bengal atanya Rasulullah juga tak nyemberi jawaban artinya tak nyemberi debu dia tak bengal sahabat ini para ulama. Berarti orang tak ada 2 telok atau lebih. Higani anak higan. Ini barokan atanya. Menak anak dina jarang atanya. Mentanya ki paham. Menyatanyain. Rongelong ngolengoan. Maslengosan. Babul bukai utai iku bab merangaken nangis wal khaufi lan wedi. Indal mururi ing dalam nalikane lewatan bi kuburil
dhalimina lan pira-pira wong lawan pira-pira kuburane pira-pira wong dolim wa masarihim lan pira-pira panggon matine wong dolim wa izharil iftikar lan martelaken butuh ilallah iman Allah wa tahdir lan ngelingaken minal ghaflah saking lali andalika saking muno-muno al-madkur iftikar. Jadi ketika sampean lebet kuburna orang se seneng lakoni dosa, saya tambah gelek. Lele, kuburna re, tukang korupsi re, tukang ngecoan re. Cek dia, apa harusnya? Nangis, kebeter. Apa artinya? Kuburan itu jadi hibroh, jadi pelajaran ke kita. Benih malah nyaci si mayit lah benih urus nabaan ruah lemah teh nesar lemah teh kicak-kocain bibun ya sama lah anu ya kerap perpasaan dari kerap lewatnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu iku qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu li ashabi maring pira-pira sahabat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni ngarepaken sapa Nabi lamma wasalu ing dalam nalikane sampai sapa ashab al hijra ing al hijrah ing tanah hijr rupane ziarah Samud pira-pira omahe kaum Samud. Kaum Samud tuh kaumnya siapa ya? Nabi Lut. Diadab apa? Hah? Gunung Abelit. Apa tuh sana? Jadi berzaman laki rendahan ke laki, bini rendahan ke bini. Niki tak berseorang. Insya Allah lah nyiptaaki nyiptaaki apa? Laki bini gawe pasang-pasangan. Malah seneng ke laki. Boleh mon setia, operasi kelamin. Mak bisa, engkau sampai sekarang belum masuk akal. Mak bisa laki pada bini. Buang dia meremano juga. Bayi yang kau tanya mat, buang dia memanok dia. Iyalah, manon bisa buang, telur lah. Iya kau tanya dia. Puja orang setia. Iyalah, telur buang. Pas bulong nak beremah. Kan iya dong. Karena fungsinya pada apakah din farjin bini. Kan itu harus tanya kan. Dia mau bini jadi laki, lain kok jan bingungan poler. Apa bisa ya? Bini jadi laki, tak bisa ya. Sosokan apa melendung, wadah, tahu mau masuk apa? Masuk anu ngara? Plastik ngara? Ya Allah, stay. Yang laki ngandung, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ada zaman kuliah.
Ontong ki pada umat kanjeng Nabi. Lah, ada umat, makin kok kata masuk akal. Ika boy mat. Dia orang setia. Orang apa? Orang loncong elonga tambahi. Ngalaki daging dari menteng. Kan dia kan? Ngalaki dari ya, benar rajiun, mesti. Lah ini kaum samud nih. Zina itu hukumannya apa? Cambuk. Kalau Kalau sodomi, kalau lesbi atau apa si laki-laki itu, gay, apa hukumnya? Ulama khilaf. Berarti ada bu penggal cedekah. Berarti ada bu yober. Apa lebih zina? Zina le jelas apa ya? Zina ria kita apa ya? Ki beda apa? Tak nyeleweng, kita nyeleweng, le bener. Tempat kesahwat dah. Jadi ya. Barang saya tak didaki untuk itu, malah didaki untuk itu. Alhamdulillah. Pas apa? Dawuh Rasulullah, la tadkhulu. Ojo mlebu sapa sira kabeh. Hala haula ilmu adabina. Ing mengkono-kono pira-pira wong kang ten adab. Illa antakuna. Coba yen to ana sapa sira kabeh iku bakina. Pira-pira wong kang nangis. Fa ilam takunu mongko lamun ora ana sapa sira kabeh iku bakina pira-pira wong nangis. Fala tadkhulu mongko aja manjing sapa sira kabeh alaihim ing atase haulail muaddabin la yusibukum orang ngeneikum ing sira kabeh ma ing perkara asabahum kang ngenei apa mahum ing ya Samud, kaum Samud, haulail muaddabin tadi muttafaqun alaih. Kadang orang yang setia ya tempat-tempat kayak gitu kan buat ya rekreasi ya rekreasi tempat adab rekreasi. Bahkan kalau di itu ada namanya kota namanya kalau nggak salah Pompeii. Saya pernah lihat juga sama itu adabnya itu kena letusan gunung berapi tak langkong saking anunya saya sembe apa tahu kan saya sembe apa kan kemaluannya lelaki saya sembe iman saking lah aduh saking gila nah mak beda. Makanya ada ulama saking lo layani apa kelainan ya harus pas cek sampai kita itu operasi plastik tak jelas loh iya itu kan ngobe haram itu haram monla apa elonga PC apa PC bahasa Maduran apa Maduran apa PC itu? Hah? PC? Mula apa? Elonga pande cek panceng malah mudah guna beria melencip ini buang buah lah kiki pada bu Kiki yukir malaikat telak mapan tahu lah mon kiki na coplak beri kiki anyar oleh
coplak kabeh, mari tabrakan, tak bisa ngakan. Ya gente bi, iki palsu. Malah gendeng. Tak oleh lebuh kecuali dalam keadaan nangis. Kebi pelajaran. Atau mau tak nangis, wes cek lebuh sekali. Tak kok kening adab iya, mun ben masuk. La yusibuhum ma asabahum. La yusibukum ma asabahum. Sampai setia. Yang paling parah kan ini kan di Thailand ya sekarang. Thailand. Apa bahasa? Lady boy. Lady boy. Laki itu bini. Lady kan bini, boy kan laki. Lady boy. Sampai beda kontes kecantikannya. Bahkan rank bini kalah bi. Latina tuh. Ongkuan kalah. Yang berdemana an bebe. Iya. Make bini kalah saking ratin. Adit. Kencing salah man buka. Berdemana on juga. Wa fi riwayatin lan ing siji riwayat kala dawuh sapa rawi niki Ibnu Umar Abdullah bin Umar Ibnullah laba maro ing dalem nalikane lewatan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hijri lawan daerah jenenge Hijr. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulu ojo manjing sapa sira kabeh masakinal ladina ing pira-pira omahe pira-pira wong Dalamu kang dolim sapa alladzina anfusahum ing awak dhewe ne alladzina ayusihabahum yen to ngeneki kum ing sira kabeh apa ma perkara asabahum kang ngeneki apa mahum ing alladzina dalamu illa antakuna coba yen to ana sapa sira kabeh iku bakina nangis sapa iku bakina pira-pira kang nangis Tsumma qanna'a nuli mantuaken sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raksahu ing sirai Rasul fasra'a lan nyepetaken sapa Rasul saira ing lumaku hatta ajaza sehingga ngelewati sapa Rasul alwadi ing lembah jadi ini jelas larangan dari Rasulullah SAW tidak boleh masuk tempat yang kena adab kecuali dibuat sebagai pelajaran. Dia mamon itu lumpur lapindoro ada penjara babu istihbabis safar sampai hah? 4 lah. Allah alam Fatihah.